Samidoh nĩatigĩte arũmĩrĩri na mafans ake megegeire nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria thutha wake gũkorwo agĩtarĩria kĩũndũ kĩamũhanĩkĩire na kũmũtiga aunĩkĩte kũgũrũ. Na Samidoh aumbũrĩte atĩ kĩũndũ gĩkĩ kĩamũkorire me hamwe na Jose Gatutura and also his manager ũgĩtagwo Moses Marite. Na Samidoh aumbũrĩte atĩ waganu wake nĩguo watũmire atigwo aunĩkĩte kũgũrũ. Na Samidoh shared this akiuga atĩ nilivyovunjika mguu after kumrukia ng'ombe. Kijiji yetu boy child was very crucial, importanter than important. Boy child would go to graze in the forest. Jioni anarudi na nyama. Inabidi menu ibadilishwe to ugali nyama. Talking of grazing, nimekumbuka karibu niende Zayuni, naye Moses Marite akose kuingia Zayuni juu ya kumemedwo. As usual, tulikuwa tuna graze pamoja ng'ombe za kijiji mzima. The games were many from hunting to swimming. Hiyo afternoon after kuogelea, Gatutura akasema ng'ombe yao inabebanga mtu kama farasi. Tukasema wacha tuone ikibeba mtu tuamini. Mashete akaenda akairukia vile wale watu wa Mexico huzirukia. Ikampigisha lap moja mwenda. Mi naye nikasema yetu pia inaweza beba mtu, haina mgongo wa plastic. Nikaenda kuirukia. Nguno ikasema haitaki nonsense. Vile niliruka nayo ikarusha teke. Ikanigonga mudhirimo muundi, nikaanguka. Wacha akina Marite wanichekelee. Nikajikokota huku nimefungia machozi. Marite akasema atabebwa na yao. Akasimama akaenda kurukia kandume kao. Hako sasa ni kama kalikuwa kametumwa kumaliza ujinga ya Marite na generation yake yote. Alienda kukarukia nako kakaruka na flying round kick. Marite akaanguka chini. Kuharibu maneno kakamkanyaga ile maeneo ya sehemu Nyeri. Ile nduru Marite alipiga ilifanya tutoke mbio hadi nyumbani. Kufika kwetu Wasami akaniuliza, "Thamweri watiga ng'ombe uke ngukame. Ati Samuel umeacha ng'ombe uje nikukamue au?" Hapo ndio nilikumbuka niliacha Nguno msituni. Vile Wasami alikuwa ana upgrade app yangu ya memory na adabu ndo alinotice mguu yangu imefura. Kupelekwa hosi ndo alijua mguu imevunjika. Samidoh akiuga ate waganu wake eke mwana no acũngĩrĩirie gũkoroke akiunĩka kũgũrũ na ũmbũrĩte atĩ nĩ ng'ombe arũgĩire. Akĩgeria gũkorwo akĩride ng'ombe ũrĩa mbarathi ikĩraidagwo, na hau niho ng'ombe agĩkorirwo ĩkĩmuonia ngangambute na kũmũtiga aunĩkĩte. Na nĩ karũgano karacanjamũrire mafans na arũmĩrĩri ake na njĩra nene mũno magĩkiuga Samidoh kweli mwana nĩ arĩ mũndũ mwaganu biũ, but thanks to his mom, mami wao nĩamũrũngaga mĩtugo biũ na gũkorwo akĩmũdiscipline wega biũ. Na oho agakiuga mami wao no acokire gũkorwo akĩmũtwara thibitarĩ agĩkorwo agĩthondekwo kũgũrũ gwake tondũ nĩ gwakĩrĩ kunĩku. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.